Atongeria bakendini ntere chegembe ni borotete thirikari ni kiria bakuga etiritaniretie kurwana na ngurano chiantu bamumbire jumwe bakiaria kiri mambura jamurano jwantu bainge ntere uchegembe atumiria baugite kinya gwitithia kwa maguri ja baruga ya kugurana nikionaniria gikinene ati thirikari tekugwata mbarundu aeje antu bamumbire jumwe kugurana ni barombete thirikari nande gwichokaniria na kinya gutethereria kiri untu bubu. Meri nomwe agwiri tukugurwa na murano imaik otau Christine kugurwa ifrank Knairin kugurwa ni Isaya murano jodithiritwe amwe kanisene ya MCK ikiborine Kamiruru igembe Central na mtumurume kugura mtumukani wathoba mwene Nyamurungu kuma o kiambiriria kia andamnawa mandikone ja yukuri theru Biblia kuringana na witikio bwa Akristo untu nacio iri wetana mbere ntheguru ne nandi arume kugurana kwa babongwa na ntwaka kwa ntwaka bangi kumeneretwe ni nthumba cia kiurugiki itongeretwe ni mutumiria Joseph Ntombirithi. Nteto cia ngurano ya arume na arume number 1 ni pingitwe ni ruteto rwa Murungu. Number 2 ntukwena arwe turia twina ibanda nene kapita ya miurano ya arume na ntwaka ya ugukwona na unyuma no kuona utu na arusi manka ithatu. Nteto cia ngurano ya akana na arume na arume iwitwa LGBTQ imeja na itebwerete kinya kwitho ikiarira chwa ni muntu cieto Murungu. Na thirikari ya Kenya is supposed to denounce that one as evil and unfortunate talk dene dunia hii. Na muntu ina yau atumite kwa Murungu no nkoma na kanisa yoyote dene dunia ekwenda kuwa ai mokana mokakura mukonge kana ntomurume na ntomurume onge uti kanisa ya mwathani ijo cieto wa kanisa cia nkoma. Manto ya LGBTQ ni untubuthuki sana kinya in the Bible. Biblia yuwa mwathani Murungu ombire ntomurume na mtumukani kenda baurana. Ndio tukuona untubuthuki sana especially Kenya no ntusherie urie kilukirwe ituonere kinya thirikari kenda karake kuriana na ntubu lakini kisheria batabwithirie no ntu iyo kuluku judge kinya president atathiatire iventhu na arere na mitandaone na mitambone lakini itukuona umabwongwa kiri Kenya kwe so much discourage no tunyanda kaikaura na chiongwa thayo teno baikia areba kaura na bongwa uteno baikia ko untubu wa LGBTQ nethuki sana untubu tutubwenda muno nthiguru neto Kenya because it's a Christian nation. Tugwira thirikari yetu batuote kwenda ngurano cia mweguru na mweguru na muguru na muguru no nto batu tugathirwe bo basondra muna ngomora ibe byatume bathirwe amwanki. Rais William Ruto alironwe abateretu kurunga maseni ategutuka ate KWINAMIA agekira kirore watho bakurega na ngurano iu. President Ruto abwirite gukira akaua Kenya ni nthiguru ikirite Murungu na yarombi ba Murungu na akaua ntetwe etebwirite kinya kwarirwa kinya matwina yana betu. Number 2 abwirite kuona parliament ukurukia sheria na amekera saini na anybody who tries ona muntu yeyote ukweria gukumira nthiguru yetu ya president the former president Uhuru Kenyatta erire President Obama aramwira mantu ja ngurano cia arume na kana esananisi. Nayo kanisa ya Murungu itite nambe na kurumirira ngurano intheru na mirano thitagarira thirikari gwitithia najo MARII ja baruga cia kugurana kuma shilingi 5,000 mwanka 50,000 ni mantu jangi jategwiritie Akristo. Thirikari yetu tafadhali ivethie burunya mantu ya merano zero rating varese nombi nonto family no ethero a nuclear of any country citizen bonde bamberia kuma kaina ina kauka family nonto ni antu ba bonekana ira bakomba kuendelesya muongo yuo
bake akweni karenjo no tunye thirikari yetu ne recognize marriage certificate na ye mwero ritake nda uwe no uri muntu ende ndeye itethwa mbesa ri ndo windale mwikubwethia mwero no ntubwa mbesa ire na ate nikamya kwa ndi mwekorongania kandi mukurongania yau iguthiria arusi kabisa na antu bara inya kuoyana nontu mbie wikurisho ni nyingi sana mandu ne arusi na muntu no no ari na muntu ogagaribwo ende go biwe gurimeni ori agari nikenda antu babethi baloma gwethwa bana bindi na kuoyana na kubwithe mantu ya kanisa kiathoki kana mambura jaja murano jarikitie na gukungwira gukunene aja kanisene ya MCK Kiburine ndumba iji cianga isirinyiria ati thirikari ya nthiguru ya Kenya gukurukia Rais William Ruto na atongoria bangi bareo abunge ni babateretu kwinyiria watho bubumwe bwa ati ntomurume abateretu kuthwa kigura muntu muka na ntomurume kugura na ntomurume ungi kana muka na muntu muka ungi. Dennis Mugendi, weru wikendi kaniseni ya MCK Kiburine Kamiruru wandine ya Athurujine Igembe Central County ya Meru.